reka nkomeze mbasuhuze mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official muraho mugubwe neza rero, ndabakunda cyane, nongere mbabwire ngo ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza. Imana ishobora byose ikomeze kwibanira na buri wese. Abasirikari 5 ba FARDC bapfiriye muri Uvira, ariko kugeza amagingo yangaya ntago haramenyekana icyabishe. MONUSCO yatanze itegeko ivuga ko mbere yuko igera muri mujyi wa Uvira ari uko FARDC police bagomba kuba bamaze kuvamo n'abariya wazalendo. Biraza gushoboka imirwano ibyutse iri kukameza hariya mu misozi ya Minembwe. Minzenze hagabwe igitero cya drone ho plateau ya Uvira, naho ibintu ntabwo bimeze neza. Ejo cyangwa ejo bundi ikibuga cy'indege cya Goma kiraba cyongeye kugwaho indege. Ni amahirwe akomeye ku baturage bahariya, ariko se ino ndege iri buze kwagwa ubwa mbere ni indege yande? Nibingibi tubazaniye n'ibindi bigiye bitandukanye tugiye kuza tubabwira. Ano makuru rero reka nyatangire ahangaha muri Uvira. Uvira haravugwa urupfu rw'abasirikare 5 bapfuye mu gace ka muri Mulongwe. Ni Mulongwe. Amakuru avuga ko abasirikari hataramenyekana neza icyaba cyabishe n'abasirikari ba FARDC. Abasirikari basohotse mu kigo, ariko subundi baba mu kigo. N'abasirikari bibera hanze, murabizi ko ari abakoroshari, ntabwo bagira aho kuba. Abasirikari bavuga ko basohotse mu kigo bajya kunywa kanyanga, barategerezwa mu birindiro byabo ngo bajye mu kazi, barababura. Ngo abaturage bahariya baje gutanga amakuru bavuga ko imirambo y'abasirikari yaje kuboneka ku gasozi. Bagiye ari abasirikari 5 bafite imbunda 4. Muri abo basirikari 4 nibo bari bafite imbunda, ariko basanze aho bapfiriye nta mbunda bagira, na botine bazi bakuyemo. Urumva? Amakuru rero harakekwa ko yaba ari 23 yaturutse hejuru ikabarekorera operation arede. Abandi bakavuga ko bishoboka kuba ari wazalendo babishe. Nabo baracyashyirwa mu majwi bavuga ati niyo batishwe na 23 bishwe na wazalendo. Ariko ugasanga ko 100%, 90% bavuga ko bishoboka kuba ari wazalendo babishe kugira ngo babakureho imbunda, babakureho n'amabotine ndetse n'amayuniformu. Urumva ko ibintu hariya operation n'ubundi zikomeje kuba operation. Abandi bakavuga ati nkuko amakuru agenda asirikira, biranashoboka ko 23 ishobora guturuka hejuru muri iriya misozi, kuko niyo iri gukontorora ho plateau ndetse n'imisozi yunamiye Uvira. Bakaza bamara kugera hariya noneho bakabatwara, bakaza kwisanga, kuko si ubwa mbere ziriya operation zikorwamo gahekamwe. Zira ni operation zikunda gukorwa rwose na 23. Ni operation zikorwa cyane, nongere mbabwire ngo ni operation zikorwa cyane, aho 23 ijya ikunda gutwara za wazalendo ndetse n'aba FARDC bari muri special force bagiye babakura hariya ku kibuga cy'indege cyariya cyakasa muri Pinga. Barahabakuye, bigeze kuza bakora operation n'ubundi batwara abandi hariya hafi ya za Ruvungi, babazamura hejuru mu misozi. Ibyo ngibyo ni ibintu bakunze gukora cyane. Hari na operation n'ubundi bakoraga muri uriya mujyi wa Goma bari hejuru mu birunga, kandi baturutse za Sake batavuye muri Nyiragongo. Uri kumva yuko bakaza bakinjira mu mujyi wa Goma baturutse aho bita za Karenga, bakaza bakagira za Kamatembe, bagakomeza paka binjiye hariya za Rusayo. Ayo na operation 23 yagiye ikora, ndetse ikanabatwara bamwe. Ibyo ngibyo rwose ntibagire uwo bitangaza cyangwa ngo abigiremo akantu k'urujijo. 23 ziriya ni operation rwose ijya ikora. Andi makuru rero hari kuvugwa hariya muri Uvira. Uvira niho natangiriye. Nuko ku munsi w'ejo abashinzwe amahoro mu muryango mpuzamahanga muri ONU basuye Uvira, bagiye kumanza bareba aho bazashyira ibirindiro, aho ukuburyo bazawubamo, ndetse baherekejwe na MONUSCO. Bari baje kugenzura uriya mujyi.
bamaze kugenzura, MONUSCO ikaba yasabye ingabo zose za leta kuva mu mujyi mbere yuko baza gutangira kuwugenzura. Mbere yuko baza gutangira kuwugenzura, abaginga bagomba kuba bamaze kuwuvamo. Ibi se ntabwo bishobora kuza guteza akantu hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'abakoroshari babandi bo kwa Gisegeti Kirombo? Mubwiza ukuri aka kantu. Ariko tunaje ukuri aho kuri M23 yo kukiyemeye kuva muri uriya mujyi ndetse itawusigiye n'iriya miryango mpuzamahanga n'abadafite aho babogamiye. Bivugitse ngo nk'uko M23 yawuvuyemo ku bushake bwayo, nabo ntibawuvemo kuko ubundi bawinjiyemo batawuhawe. Aha, reka nikomereze, nago ndibuze kujya mbatindira. Goma hatangiye gusana ikibuga cy'indege cya Goma, bivuga ko hagiye kugera umukuru uwo bita chef des opérations de paix de l'ONU, umukuru ushinzwe operation zose z'amahoro muri ONU. Nukuvuga ngo ibyo gukora gusanura ikibuga cy'indege cya Goma byatangiye ejo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ni cya Nord Kivu ariko kiri Goma kimaze umwaka rwose harguyeho indege, ariko indege yaraje manzi ari yanayobye, sinzi uburyo yahageze, iragenda irahagwa, abyumva, iragenda irahagwa. Noneho batangiye kugisanura kuva M23 yafata uriya mujyi wa Goma, nta ndege irahagwa. Uyu nguyu rero ugiye kuhaza bamwita nde? Bamwita Jean Pierre François Renaud Lacroix. Kwase kaba bafite ibizina byinshi, Jean Pierre François Renaud Lacroix. Aba rero bose wasanga nanjye ndi kubita ngo nabatagatifu, kandi buriya nabazimu bo mu Bufaransa. Jean Pierre François Renaud Lacroix. Kwaya nama Kristo ugasanga ugiye kubatizwa ngo niyo barakwita, ko mbona nta rindi zina se ry'umuryango urimo. Uyu nguyu ni secrétaire général adjoint wa Nations Unies chargé de métier de la paix. Uyu nguyu niwe secrétaire wungirije wa Nations Unies wa UN ushinzwe iby'amahoro. Ngo biravugwa ko muri kino cyumweru indege igomba kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni mission iri officielle, na hantu hazanyurira ngo azamazanyurira Kinshasa, anyurire Kigali, anyurire Kampala, anyurire Bujumbura, anyurire Nairobi. No, azaza indege iri kumugwisha ku kibuga cy'indege cya Goma, agiye kuganira n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo AFC. Ariko ukabona ko nyuma yo kuganira n'izindi ndege zishobora kuzaza, ko kantu sinzano nagahengereje ndakumva ati n'izindi ndege nyuma yaho zishobora kuzaza kuhagwa. Byumve neza. Uyu nguyu rero uno mu diplomate w'umufaransa yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 1960, bamwita Lacroix. Yatangiye kuyobora uriya muryango, yatangiye kuba muri ONU ku itariki mu kwezi kwa mu mwaka wa 2017, niwe yatangiye kuba muri zira nshingano. Buragiye azimazemo imyaka 9, aza muri iriya departement ishinzwe amahoro muri UN. Noneho nukuvuga ngo niwe isi yose navuga ko ari we uyikontorora. Mu mwaka watambutse mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu yatembereye umujyi wa Beni, hariya muri Beni ni muri Nord Kivu. Beni iri muri Nord Kivu, naho yaje muri Nord Kivu ajya kuganira n'igisirikare cy'abakoroshani ndetse n'abashinzwe societe civile n'abandi baganiye ku bijyanye n'amahoro. Bari kurebera hamwe n'uburyo bahashya n'iriya mitwe n'ubundi y'abateroriste bo kavuna umwambi bari abo muri za defu na runa za Kodeko batumazeho abakongomani.
ubu ngubu rero operasiyo n'ubundi yo gushaka amahoro aje kuyikorera muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko akazagwa ku kibuga cy'indege cya Goma nk'uko yari yaguye ku kibuga cy'indege cya Mavivi. Aho ngaho ni muri Beni, akaza akaganira n'ubundi n'abandi ba autorite bari hariya, ariko ubu ngubu ho araza kuganira n'aba autorite aha ngaha mu mujyi wa Goma bo muri Alliance Fleuve Congo. Exactement, mani guhumugisha. Wenda naza n'indege zizaza, ari abantu baba bakoraga mu nyama bavugaga ngo twebwe ngo twajyanaga ngo inyama ngo tukazijyana ku kibuga cy'indege ngo ubu turwapine bwacu bwabuze amafaranga, ngo abakarani bose birwaga hariya ngo bari gupakiza za karigo, mwana ngo nta mafaranga tukibona, ngo ubu ngubu ubushomeri ni ubushomeri. Muhumure, Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa na Fande Makenga n'abandi bayobozi b'abadogiteri n'aba engineeri. Ariko reka nsuze engineeri perezida wa communauté Tutsi muri Nord Kivu bamwita David Karambi Fati. Uraho komera cyane musaza, uriya mugabo ndamukunda kandi ni n'umuhanga cyane, Imana imumugisha akomeze yibereho. David Karambi Fati yabaye senateri, akomoka muri biriya bice bya za Masisi, akomoka muri Masisi ariko mu gice cya za Matanda. Reka nsuze abantu b'Imatanda, abantu b'Inyakajanga, abantu bari za Ruhihi, aho ngaho ni muri teritwari ya Kabare. Babwire abantu bari kwijwa, ariko muraho mukomere cyane, mugire impagarike n'umugingo, mugire Imana n'amafaranga, namwe ndabakunda cyane. Abari mu misozi ya Minembwe muraho. Reka nsuhuze abavandimwe bari hariya Kamanyora bavuye Uvira. François urakomeye, Patrick babiri muraho, aba mama baraho, mama wa Bisuki, papa wa Bisukiro, komera cyane musaza. Uranga bose babaye impunzi hariya, ariko icyo nababwira nuko Clever Bemba ndabakunda cyane. Hangaha rero urabona ko Monisco igiye ikibuga cy'indege cya Goma kigiye kongera kugwaho indege. Reka nsimagurike nere kubatinza. Imirwano irakomeje hariya muri village ya Karongi, Gakenke na Vitsumbi na Karingi, ni muri ho plateau, aho imirwano n'ubundi ikomeje no muri iki gitondo ikaba yabyutse irimo. Intare za Sarambwe n'Amadubu bahanganye nabo kuko bari abashaka kugira ngo binjire muri Minembwe centre, ariko Intare za Sarambwe zikaba zababujije n'Amadubu. Bakomeje kwihambira, ariko ukabona ko bitari kubashobokera kandi ko bakomeje gupoteza mu buryo bukomeye. Rwose urabona ko bakomeje gupoteza bihambaye niko nabivuga. FRDC, Wazalendo, FDNB, FDLR bakomeje gutsinda uduhanga twabo dukomeje kwangirikira hariya. Courage MRDP twirwaneho, courage Intare za Sarambwe. Ariko njya nibaza iyo bita ngo ni Red Tabara ibahe? Red Tabara FNL iyi ngiyo sinjya nyibona nubwo inza ahi ikorera. Reka dusimbuke twigira hariya muri territoire ya Walikale, base stratégique bavuga ngo ni base stratégique. Reka mbivuga uko bazanditse mu Gifaransa, ariko n'abaturage bahapfiriye n'amazu yabo niyo yasenyutse. Iyo base stratégique ntabwo yigeze isenywa. Reka mbivuga uko babyanditse. Walikale, la base stratégique de coalition AFC M23 située à Minjanje dans le territoire de Walikale aurait été bombardée ou totalement détruite ce mercredi 11 février 2026 par des drones de la force aérienne de FARDC. De son côté, Corneille Nangaa avait affirmé que le mouvement aurait détruit les stations de drones et des avions de chasse de FARDC à l'aéroport de Kisangani. Il a engagé, déclaré que toute nouvelle frappe des drones dans les zones sous le contrôle entraîneur serait une attaque directe contre Burundi, qu'il présente comme des dernières stations opérationnelles des drones de FARDC. Hano baravuga ati ngo drone za FARDC zaje gusenya ibirindiro bya
bya M23 biri Minzenze ngo ni mugiye mu cyumweru gishize cyangwa mu minsi yashize Colonel Nange yavuze ko aribo basenye ibirindiro bikomeye station de drone et des avions de chasse, ibirindiro by'amadrone ndetse n'indege zo guhiga cyangwa indege zirasa za FARDC ziri kuri aeroport ya Kisangani. Banavuga ko ngo bagiye kwibasira noneho ibindi birindiro byabo biri hehe, biri hariya aho bita i Bujumbura. Ngo rero ngo nabo ngo bahise bitabara baraza ngo barasa ngo logistique ngo ya M23 ngo niyo base strategique ngo iri Minzenze. Nukubeshya base ya M23 nago bajya kwishyira mu nkengero, batazi ko bafite n'ubwirinzi, ahubwo baje basenya amazu y'abaturage barayatwika ndetse n'amashuri baratwika. Nibyo ngibyo bakoze, naho ibyo bari kubeshya nukubeshya. Reka mabwiza ukuri ko ari ukubeshya, ahubwo abaturage b'inzira karengane nibo babashije kubigwamo. Bakunzi rero b'Intare Official ndabakunda cyane kandi bifuriza ibyiza. Reka mbifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibana na buri wese udukurikirana 5 kuri 5.